Boy. Tawag, uy. Ay, dali ba? Oh, Bantay. magkakupir pa ko Shopee. Mas bantay sa ni diri ba kay lakaw ko. Ay, bantay naman ka. Di mo na nga bantayan, di mo na mulakaw. Mao lagi ato ni agi, bis na mga bangwa na mo dayon kay wa magkasinabot. Karon mo ta nimo paminaw unsay ilang isulti di kay patuyang ng pagtubag. Ay, tarong. Tunya agi foreigner to. Yahay ta kay tato kay dako kay nag-itip unta na pa jud nay sabtaw ka oy. Karon nga niya, diri ra ka di ka mulakaw ha, kay Ah, sige, magatang ra ko diri. kay unsa ra ba kay mga hapang kay kabaw pa ka. Taon titich ka. Ha? Sige, okay. Ay paglakaw ha. Jose, 4, Rin. Di lagi na intaw. Pamilya ta intaw kay ilong iskulahan boy sa unang kinder ka ba? Jose. Jose. House po da dong. House din na din na. House. Jose. House na. Uy. O lagi ba ako pa imong kuno nga bright ko. Ya ito na patay na yan. Sampot batayan naman di. Isu-isuron bata. A few moments later. Uy, yan ibantayan niya. Uy, mo ate. Uy. Magduka sa daan ni taon. Eh. Sige na taginani. Mao rin trabaho na to hantod hapon. Magatang aning way kapuslanan. Kita. Wa mo yung tao eh. Good. Excuse me. Good. Hi, excuse me, sir. Oh. Ha? Just wanna inquire, is this house for rent? Ha? Nangita This one. Nangita kang puring. Ala, ma'am. Dili ba ni balay ni puring, ma'am? Uy. Nasayop siguro mo, ma'am. Kay bisig nana dito sa unahin. I'm asking, is this house for rent? Ma'am, kung nangita kang puring, ma'am, sus, man. Si puring, ma'am, dugay na namatay, ma'am. What did you say? Ha? Namatay na si puring, bay. Oh, namatay lagi, bay. Namatay na si puring. Hala, wag ko kay bawo lagi ana, bay. Hala, gibalita gito sa TV. What are you talking about? I just wanna ask, what are you talking about? Because I don't understand sentence. We wish you a Merry Christmas. Just shut up. Okay. I will repeat my questions. Is this house for rent? Namatay lagi si puring. Ngano bang itaon man ang namatay na mamoy? Namatay lagi na oy namatay. What did you say? Ha? Si Jose na. Si Jose, ma'am. Una pa namatay ni puring, ma'am. God, Wala lagi ko ibawan na sa mga barkada na to, bay. Oh, magtiayo na, bay, namatay. Nya una pa to namatay si puring niya, ning sunod si Jose. Oh my God. Ang namatyan ba yun nila kay natunog sa lansang. Please stop it. Please stop it. Maonggi. I think you're crazy people. I don't understand you. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Go. Bay, diwata guning ng puring. Anak mo yung puring? Ako. Uy. Muabang ni? Hindi, nangita ang isang puring yan. Namatay na lagi. Namatay. Ma'am, I'm just asking about this house for rent. I just wanna rent this. Muabang sila. Di kasi puring, di kasi puring. Oo, masya nga. Puring ko mo. Puring. Di babay puring. I'm not asking for puring. I'm asking house for rent. Nawa, Rent. puring lagi. Rent, not puring. Hindi ka korta kay patuyang manunjud ka. Muabang sila balay. Muabang mo man dyan, mingo nga muabang. Masya nga, nangitang puring. Diwata ng puring no, apo niya. Who is now puring? Please, tell me. Kinas puring. Sige. Si puring. Who? Namatay lagi si puring. Namatay. Asawa ni Jose. No. Please speak in English, please. Ay, So that I English can na siya, di ay. understand. The Wi-Fi of Jose. Oh. Puring is the Wi-Fi of Jose. Ah. Wi-Fi. Oh. Puring is the wife of Jose. Oh, no, I understand. Wi-Fi. I'm not asking about Puring. I'm asking about this. House for rent. Can't you understand? It's just simple, so simple. So, is this house for rent or not? So, wala may manok di atong bugahon. Yes. I think I'm gonna be going crazy.
Let's go. Let's leave. I don't want to rent anymore. Let's go. Let's go. Let's go. Ano na siya? Stop it. It's a mistake to go into your house. Let's go. Sige, Let's go! Let's go. Gipatol to siya siguro mo. Sige man siya tudlo-tudlo mangitang puring. Dasi. Gipato. Kay palpak magkapirmi. Dili si puring. Di si puring di ay.